Dostlar, dollar 85'ten alıp 87'den satıldı. Rubl 96 tiyindan alıp 99 tiyindan satıldı. Assalamu alaikum. Bizden kanalın katılımcıları, jana konukları. Salmastarбы 2 aprel 2022 yıl saat 12'den 1 minut öttü. Bu жерде dollardı 84'ten alıp 86'dan satıldı. Rubl 95 tiyindan alıp 98 tiyindan satıldı. Biz Dordoy bazarındayız dostlar. Bu жерде екі Islamic Bank мен Doskredo Bank бар. Şulardı көргөзүп берип коеюн, мынакей достор. Бүгүнкү курс ушундай. 84'тен алып, екі Islamic Bank 86'dan сатып атат долларды. Рубль 95 тыйындан алып 1 сомдон сатып атат. Анын жанында эле Doskredo. Doskredo болсо, мынакей. Долларды 83'тен алып 85'тен сатып атат. Рубль 93 тыйындан алып 1 сом 05 тыйындан сатып атат достор. Тордой базар. Şu men videonu aytayбыз, сак саламатта туруңуздар.